Ceca Ražnatović i Jelena Karleuša. Dve žene koje su obeležile srpsku muzičku scenu. Dve ikone, ali i dva suprotna sveta. Njihov odnos nije priča o saradnji. Već o sukobu koji traje više od 20 godina, sve je počelo krajem 90-ih. U to vreme Ceca i Karleuša su čak zajedno gostovale u emisijama, nasmejane, prijateljski nastrojene, dve mlade zvezde u usponu, ali jedna izjava u medijima promenila je sve. Karleuša je kritikovala ponašanje pojedinih pevačica. Ceca je na to odgovorila, ne slažući se sa koleginicom. I od tog trenutka počinje estradni rat. Mediji su odmah reagovali. Naslovi su se nizali. Fanovi su se podelili. Jedni su stali uz Cecu, simbol tradicije i emocije. Drugi uz Karleušu, simbol bunta i modernog izraza. Ali sukob nije ostao samo na rečima. Usledile su tužbe. Sudski procesi. Karleuša je pokretala pravne postupke zbog izjava u medijima. Ceca je odgovarala. Sudnice su postale nova pozornica. Karleuša je često isticala da se Ceca ne pojavljuje na ročištima. Ceca je birala da ćuti. Njeni odgovori su dolazili kroz pesme, nastupe, tišinu, ali sukob je imao i dublje korene. Lične, porodične, političke. Karleuša je više puta kritikovala Cecinu prošlost i njenu vezu sa suprugom koji je bio javna i kontroverzna ličnost. Godine 2004. Policija pretresa Cecinu kuću. Pronađeni predmeti dovode do kućnog pritvora. U akciji učestvuje i Karleušin otac, tada visoki policijski funkcioner. Mediji su eksplodirali. Porodični rat na estradi. Sukob dve dinastije. Na društvenim mrežama rat se nastavlja. Karleuša je direktna, oštra, bez zadrške. Ceca stiha, ali prisutna. Njihove izjave, storiji, intervjui ne prestaju da pune naslovne strane. A onda novi skandal. November 2027. Ceca nastupa u Severnoj Makedoniji. U jednom trenutku u ruci drži zastavu susedne države. Publika reaguje burno. Mediji u regionu prenose vest. Karleuša odmah reaguje. Oštro i javno. Internet gori. Fanovi se ponovo dele. Da li je gest bio slučajan? Ili deo dublje poruke? Ceca se ne oglašava. Karleuša nastavlja da komentariše. Sukob se ponovo vraća u centar pažnje. Ali zašto ovaj sukob traje toliko dugo? Zato što nije samo o muzici. Ovo je sukob dva pogleda na svet. Dve energije. Dve ideologije. Ceca, simbol narodne emocije, tradicije, tišine. Karleuša, simbol urbanog bunta. Glasa koji se ne boji da kaže sve. Njihov sukob je postao deo kulture. Deo istorije estrade. I dok se nove zvezde rađaju, dok se trendovi menjaju, dok se publika smenjuje, Ceca i Karleuša ostaju. Kao večni simboli sukoba, moći i identiteta. Da li će ikada doći do pomirenja? Da li će Balkan ikada vidjeti zajednički nastup? Ili će ova drama trajati zauvek? Jedno je sigurno. Ceca vs Karleuša nije samo sukob. To je priča. To je met. To je skandal koji ne prestaje.